Good morning! Everybody, good morning mga labidams. Agriltok naman basta tayo paspasa dato yun. No naloomag ka, ibagada sila kalababaw, nakarawrawat ka kano, diet ka mo, kunada. No nakutong ka, ni bagada, nakakulkul lapit, awan siguro maamakan na, no ag sakit, ada sakit na. No mapag ka maag milk tea, bagada ni pasosyal ka. No gumatang ka tibag mo nga barbaro, no sapatos mo no sandal, ni nakagasgastos si ka. No agpost ka matitima makani jay Facebook mo, anya ti ibagbagada, parayag ka kano. No agsuot ka ti alahas, agin baba nang ka. No agsao ka matiti English, nya ti bagada, agin lalaing ka kano. No ag-share ka matiti shared post iti Facebook, ni, ada kaapa na, ada paspasagidan na, kunada. No, apan ka ag dinner, when mapan ka ag lunch ijerwa, ni, naggastos kunada man ang kanyamon. Ay apo, adda iti makunada. No, nagado ti post mo, iti Facebook nga ropropam, pag dilawon da, makaumang kitang tarupa na kunada, ni, apay, kaag-post ka mat ano kayat mo, iso nga si kang agbuy-buya, ure niya ti aramidam, han mo nga ma-please, amin, nga tatao. Iso nga ti advice ko kanyam, no magmangag mo dahi ito, no mabuybuyam, aramidam lata dagiti banag nga mangparagsak kanyam, as long as awanti, apapakam nga padam nga tao, ken, nasaya at iti matang ni Apo. Okay? Good.